Mars ni somni pathum ni lai ni sang ni somni pani ani Ukraine le Russia in dona tu thar bang fa tak ngai thla in thlir ho le don te ang Russia sipaiten Mariupol port city an kota hlan tura an ngen na chu Ukraine sarkar chuan an hol mi mai heti lai hian Russia sipaiten an bei chun zom zel awangin he khopoya chengte hi eng eile in tur an tla cham tran to ani Ukraine Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan Russia sipaite kota Mariupol chu an pedon lo ti soin kanral thuamte nena inpek tumna kan nei hlol lo ani ati hi Russia lampo kan sil to bok ati Ukraine chim chaklam om Mariupol hi longchol mun poi mo takania khopoya cheng zinga tamjok hi Russia tong mang ani Russia in Ukraine arun nuwa Mariupol khopoi hi anbitumna sal zinga tela he khopoi hi an la thei ani ngat chon kum sang ni songpolia Ukraine ko tatanga an lo chu sakto Crimea bial nen khombol lama inkal po theina omdona hi Russia sipaite tan atang kai hle donani Russia hian thotran jing danga thleng khan Mariupol port peturin hun an siam saka an pelo ani chuang shremna najok an ma chon tur thu an soi heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nena inbiak na nei adu thu soin remna zonga inbiak na nei thuai chu Russia ti suala wanga athil ti chia tur ti nep theina kong om chuna ni ti soyani February ni somni palia Russia in Ukraine aruna tangkhan Ukraine mi makradoi somvel chu himna zongin an tlan chetwa hei Ukraine ram mi pui mun lir thena mun khatain an tam to jok ani anjinga makradoi thum point bathum vel chu ramdanga an tlan chi ani United Nations International Court of Justice chuan Russian Federation in Ukraine arun chu ti to mhal turin thupek chuama se Russia hian enga ma angai hau lo mai Ukraine abeina aral thuam chuan vo rilet nga atanga le som seta chaka thlok thei nuclear capable kinjal hypersonic air to ground missile po amangta International Court of Justice ICJ chuan Russia and Ukraine arun chungchang angai tuana ICJ judge som panga omjinga som pathum thuthuna angin Russia and Ukraine military operation anei mek chu ti tom ngal turin ICJ chuan Russia hi atita ane ICJ Justin Russia and Ukraine arun ti top tura vote an lang na ICJ judge som panga jinga pakhat India in Justice Dalvir Bandari chuan Russia and Ukraine arun mek hi ati top tura nei ti lama vote athlaka ICJ a Russia le China atain justice ro chuan against zongin vote an bethung India lam side Justice Dalvir Bandari vote thlak dana wanghian Russia le India relation achet pa anin omlem lowa tun haya US in Russia discounted oil le tumchung changa India hi US in alo wau khan towa India in apoi tur chenga chon Russia hi tanthoma se Russia tana poi thleng thelo chia diplomacy play kwalnan ICJ a hian vote an pe ve mai ni inalang tun din huna ICJ thu pek mai chu Moscow lam hian zom atum ozong lo ti chenga ICJ hian athu thuna zom lo sem turin direct taka action lak theina thu neina anei lem lawa chu wangin Russia chunga International Court of Justice order hi omje omlem lo tu party le NGO te inamo press list an siam ve fothin ang hi ani deulak mai ome US le atho puitena tuna Russia ram an na hi khovel history ram in na sanna bertum record ani hiala hetianga nasa a Russia economy po ti chiat veka ding chuak thei to lo tura khovel ram sang ten kil tina changa dan char vek tuma an bei chungpo hian Russia hian athil tum ti lo ting turin Ukraine a bei mek hi to san mai atum hau lo maya thutmun athil tum ti lo ting turin Ukraine a bei mek hi to san mai alatum ozong lo mai ti hi alang rang mai thutmun atanga ICJ Justin Russia in Ukraine a bei hi ati to ngal turani an lo ti vengot hian engkong ro ma sudon lo ti hi achiang hlia tun thlengin Ukraine chu ala bei chun zom zel ani hi he indona hian ne tu ni ngei tumin Russia in aral thuam tra nuclear capable kinjal hypersonic air to ground missile thlengin amang chho to a ding chuak thei to lo tur khopan na sataka an shrek mek na te po Russia hian puisa zo lovin Ukraine abe hi atop sandu mi alowa International Court of Justice te thu pek le ro rel thu na wang mai hian Russia hian athil tum hi athul pha lul lawang ti hi arin thei ani Russia in Bosnia avole to
NATO inzom vai chuan Bosnia chu Ukraine ang che in mai ti in avo Bosnia te chu a omna a hlat te reng nen hemi ma hian Sweden le Finland te po NATO anjam chuan kan dawang chu an lo ti cheu cheu to mai bok heng ram te hi a thun thuai om tur em ni don le ngai tua ti thui khom mai Russia hian NATO tukpui Military Alliance CST anti Collective Security Treaty Organization chu adin ve thoa heng pol zom ve du lo a then om ram te ado ta ani deuh ber mai member ni to sa po a no trio boka a then om ram Georgia po tunma chuan a thun huaya a thui sual pol CSTO member an ni thina na se sang ni pariata Russia in aruna wangin CSTO atanga bangin NATO anjom antum ve ngar ngar to mai ani tin a hnu loka Uzbekistan pon a chua san ve le de ya chu tiang khop chun Russia hian diplomacy hi a thiam lo ani Ukraine po hian sang ni pariata tangkhan Russia an ho wangin NATO zom an lo tum ve chona membership an lo apply to ani Russia min mei an veng wang chawin NATO hian an lalu du ngai lowa NATO hian eastward expansion lo tura zikada intiamna engma an nei lowa amai ro chu sang khat zakwa somkwa pakhat khan formally in an palaiten an lo soi thoi to ani ome chu po chu tun din muna chuan ti chuin an soi bok official a ziak da om chun chu sang khat zakwa somkwa pali koma Budapest memorandum kha ania chuta chuan Russia US UK Ukraine ten intiamna nein Ukraine a nuclear kol laite Russia hena a submit vetanga ti chuan Russia chuan anti-kama ati boi lawang ti ani Putin a hian Ukraine a run chan a chuan lamber pakha chu NATO anjom chuan kantan a lo omang ti hi an tanda zona chuan dikvena laite po om thei boka ma se Ukraine hi NATO alutin ral thuam lo pete rem po ni sela military base te vadinin offensive e ponte anva in sop wak herdon tina po ani chuang lem lo ve boka Russia depo om NATO member neta Baltic Ram Estonia Latvia Lithuania te po US le NATO te Russian pai military base andin mi alo ani sang ni song polia Russian Crimea alak thut khan heng Baltic state ho hian an him lo ta ni in anin hre chho tana US defense system Patriot te an nei phang nge ani kha Crimea wang khan Ukraine po NATO adu tak na thinung apu chho bok ati thei Pol an lang na sang ni song pani khan Ukraine mi pui za som poria chu NATO zo man duwa Putin an Crimea alang nu sang ni som pasare Pol an la ka chuan Ukrainian za som ruk pakwala NATO zom andu to thung ani Ukraine hi lalut poni sila NATO hroi tu te hi an alowa Russia hian aka masa ani ngo lo chuan anti-kama Russia hi an bei ma sa ha ulawang ti chu achian ani trum Ukrainian indona po hian alang sian hemo India le Pakistan po missile in anin teng dang tho thina reilo te Pakistan missile in New Delhi aron thleng therenga ma se India le Pakistan mi pui chu thlamong takin kan oma kan nui hu arang tho ani hemo Kim Jong Un takngial pon South Korea akap ngat du big lo hi an lo ka trak le an chuang S400 S500 te an nei tho kha an lo sai thadem dem to mayang chu thil chiang chu Russian Ukraine hi run lo ta jok sela America le Europe le Russia in ka relation hi a tha chodon ti hi chiang nang maya relationship zoi muanga in siam so ve bek pe kha Putin a hian a thai chita ne ani ti hian indona a chaw chu ta ka wang hian a du lo ber ral thuam chu ram ri depa ma ai nei to hian a chaw bel sau mai don in a lang zo kha indona a chaw ma deuh nei to Russia council meeting nei hlim khan NATO Secretary General Jens Stoltenberg khan INF treaty kan nei land-based intermediate range missile siam lo tura kalo intiam to chu Russia hian abo chema sa ati NATO hian intermediate missile an nei mi alawa NATO le Russia hi indo ta se Russia ral thuam la om ber tur pakha chu intermediate range missile an ti te hi ani Jens Stoltenberg chuan soi zelin hemi chungchang hi NATO chuan a thampai Russia nen meeting ne soifel kan duwa chuti chuan ral thuam te kan ti tlem ve ang ati ma se Russia lam hi an phur vak lowa kan lo in ngai tuanga ni danga hemi chungchang a hian meeting kan la nei de ron dia an ti deuh chawa ma se anu loka Russian Ukraine arun le tamai si chu ani hi Beijing sarkar chuan Taiwan chunga thuneina phuta China khopui ma chak tui pui kong om mihring makdoi somni vari vel chena Taiwan ram chu
kum samsari vel chung chu mania ru rena sanin an lo kho sa to ania Russia in Ukraine a bei po thakhat a thing don ta Russia hian an du le be se anga Ukraine kho pui ber lai pui manga an bei po an lang mai thailo wang hian Europe kho chaklam ramte a ngong anei ve zel zong ani hi Russia le Ukraine Indona hian Taiwan ram me pui te chu a fui na salia tuna hian aram me pui za somsari chuang ma hian an ram China laka ve nim ani theinan a thu le a thei anga an se pai te pui du na ril ru an pu me ka ni Asian Times san chin bu chuan tuna hian van tlang me pui te hian an se pai te pui mai thei turin an ril ru an siamin in zirna an neya a thul ani phat chuan an ram then om an mani ram aya lian poin lo ru din lo do po ni se an ram veng him tur hian thei top an chua zel do ni in san chin bu chuan a chuani Zirtom ni kalta khan US President Joe Biden le China President Xi Jinping chuan darkang ni chung Ukraine din mun soin in biang na an neya Xi chuan Biden a hena tuna thil thleng mek hi kan hmu du ani lo China chuan he thila hian in rol an du lo thu a soi ani in biang na an nei zo hian Biden chuan China official ten hena Russia le Ukraine Indona hian in rol na in neya Russia hena ral thum in pe wai chuan a so khok a omang tin a vau zui ngal bok China po chuan Taiwan hian in rel bona a hran anei dona Indona Taiwan hian in rel bona hran anei don chuan Indona a thengang ti in a volet ve bok ani China Eastern Airlines passenger jet mi za somthum pani chuna chu China chimlam Guangzhou region a Wuzhou khobula atla na mun tlang chu akang zui ti Civil Aviation Administration of China CAAC chuan a soi Boeing 737-800 NG hi Monday khan anram mun chunudar khat le minisom pahat khan kunming atangin Guangzhou panin a thlok chuka chunudar thum le minin nga atum mun thleng tura beisi ani line flight tracking hi chunudar ni le minisom ni pani khan an chui zui thei to lo ni China rama air industry khovel huwa safety record nei thaver pol an ni thina aviation safety network talan danin China a thlo theina che sunara phlak ber chu kumsang ni soma Yichun airport tapan laya hinan airline thlo theina tla a chuang mi som ko paru zinga somli pali an thi thum kha ani atop nan viewer te hne nangen na jep ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar hi in lo dona in lo mu ngal zel theinan in lo mu zung theina turin in tan po all sam jok dona notification bell kha in metanga ola in da don ya